Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo drvene vikendice idealne za odmor i rekreaciju. Pre nego što počnemo sa recenzijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvono za notifikaciju. Vikendica se obično nalazi na vlastitoj parceli, ima ograđeno područje, a površina joj je do 500 kvadrata. Ovi objekti su izrađeni od visoko kvalitetnog materijala sa ekonomičnom i brzom gradnjom u svim klimatskim zonama prilagođenim za stanovanje i odmor. Cilj izgradnje objekata od drveta je bolji, zdraviji i savremeniji način stanovanja. Za razliku od apartmana, vikendica je samostojeća kuća ili kuća u nizu. Vikendica se razlikuje od ostalih objekata svojom skromnijom veličinom i uređenjem. Oni koji više vole sklad i simetriju mogu dobiti prekrasnu vikendicu. Osim drvenih vikendica od hrastovih greda ili crnogoričnih trupaca, na tržištu se mogu pronaći i vikendice od lameliranih greda. Osim za stanovanje, objekti su namenjeni za odmor gde imate mogućnost uživanja i zdravog življenja. Prednost ovakvog objekta je da se brže gradi i dosta je jeftiniji, a ima i mogućnost lakog proširenja u svim smerovima. Poenta ovog promovisanja je ideja da privučemo pažnju stranim izvođačima radova kako bi pokrenuli proizvodnju na našem području. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.